Sedurung titiang wedarang sam Prabu Wacana Punidi, ngiring mangkin niraga ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Suksma titiang atur maja reng ide sang yang widiwasa. Antuk pacan ide dani iraga sampun kumpul renggalah punidi. Bapak kepala sekolah sane banget wangnya titiang, bapak ibu guru lan staf pegawai sane baktian titiang, lan timpal-timpal makesami sane terus nasihin titiang. Inggih iraga sareng sami sane melinggih reng tongosir puniki. Grasane sekancan kemolekan palemahan paican ide betare, sane sampun kapaice kapining raga. Nanging, napi ketayen iraga medresna terkeneng dukungan, jawabannya ning wantah dan sampun akeh paican palemahane, sane sampun iraga rasayang. Nanging, napi ketayen palemahane tayen ngrasane tresnani raga. Inggih para semeton titiang makesami, sedurung iraga telat metindakan, ngiring mangkin sareng sami nyage paican ide reng riki. Sampunang malih ngutang lu lan plastik sane ngerusak palemahan jagat. Ngiring mangkin iraga ngatur suksma kapining palemahan antuk karya membersih-bersih. Inggih wantah asap punika sembrang wacana sane presiden atur titiang. Titiang lunas ampul antuk sapangiwang titiang makin. Mugi-mugi ide dane ngelesane ngeledangin. Om Santi Santi Santi.